Gasa, itibiyag. Awan matan ni Ma'am Brenda dito eskwelaan. Nasapa rin muar. Ada ka no pa yung aming papanan na. Sa dino kano nga iti papanan na. Mapansa ka no aglon. Ay, husto ko ma. Nakigiddanak ko man tamapanak matla aglon. Uray si ka? Aglon ka man? Wen, amin tayo at teachers at dalon na. No ni Ma'am Brenda, maawatak no aglon. Tatalaga akasapulan na. Taadda dagiti anak na apapaadalan na. Hangam no si ka. Apay nga aglon ka kat single ka pa'y matlaan. Ipatarimaan ko nga min jebalay mi. Ay, kasta ka di? Ay, kat sambuto mo na ni Ma'am Brenda. Inkamutin aglon. Bareng agrana kayo. Ma'am Brenda, kunakit asikada ita. Sikamat gayam Salome. Apay nga da ka dito eh. Umayak kumamat aglon, ma'am. Agpapada tayo matgayam. Patarimaan ko nga min jabalay mi. Imbagkan ka, tapatarimaan mo lang jabalayo. Ngamda kami an-anusan mi pailaang jay agtedted abalay mi. Tapag iskwela ag pailaang dagiti anak ko. Nagswerte dagiti anak mo, ma'am. Idi siyak dagis iskwela. Self-supporting nga. Swerte nga rod ita dagiti estudyante. Ay na di mo laam mo. Nagaduntilon ko, gapo ka dagiti anak ko. Ay na ma'am, agpadatan. Uray siyak adumatilon ko. Oh, ma'am, si Kansan ti sumaruno ijay counter 5. Sige, umuna ako, tay-tayak pa'y anakapila. O anya, nakalon kayo kadi kini Ma'am Brenda? Wen, ngambas-bas itinalon ko, the first time ko. Ni Ma'am Brenda at idakkel. Tasigod gaya man nga aglolon ijay. Damag ko kat saan laeng aday jay tilon na kay. Ay na, di mo ibagbaga iti sa bali Ado tilon ko. Pangngaasim, ta di mo ibagbaga. Wen, anak ko. Impatulod kon jay allowance mo. Mapan mula alaanan. Kunak no awan pay, iso nga imawagak. Ado nga minti babayadan mi ita. Ibagam laeng no adda bayadam tamang ipauitak. Kaya't ko kumati umakar dito boarding house ko nanang. Taapay nga umakar ka manan. Nagilat mat nga min dito eh. Kaya't ko ti umakar iti apartment. Ay na anak ko, nangingi naman ati bayadam. Katni, saan pa anakalpas ni manong mo? Marigatanak nga min dito'y nanang, kaya't kunti umakar. Manungay no agrenta ka iti apartment. Mangkitak iti nalaklakang, umanay siguron jay 5,000 iti makabulan. Ay, pangalaak ngay manan iti kasta agatan. Kat nagadun ti utang ko. Nagutangak sa aminen amabalin a pagutangan. Ma'am Brenda, absent-minded ka manen. Ay ikwa. At dalang amin pampanunutak. Kanayon anaunag ti pampanunuta, ma'am. Ala, umay kakit din, tamapanta iti kantin. Nagbalunak, isupay amatipid ko. Ay na, sika talaga, tip-tipidem tabagim. Ay, mapadasam to mati mapadpadasak. Inton agdan pagadalem nga anak mo iti kolehyo. Ayat mula ang amakalpas da iti panagadalda. Aramidem amin apamuspusan. Ay, kaasimot ni Ma'am Brenda. No anyala ditan ti sidsidaan na. Nadlaw mo matgayam dayta. No maminsan agsidapay itisoy. Wen nga rod, apay nga ta. Kat nagdakkel mo ti sweldo na. Dakkel met nga mintilon na. Ay, damag ko kat single parent kat. Wen, tadya asawa na. At daing kabalay na asabali a babae. Iso ani Ma'am Brenda laengan ti mang bibiyag kadagiti anak da. Ay, kaasimot. Isumat lagaya masaan pa yan na makagatang iti baro a sapatos na. Pudpoden ti takong ti sapatos na. No maminsan, ilaklak amak iti merienda. Itultulod ko iti office na. Tamabain no kasta nga awisa.
Nagrigat at talaga ti single parent niya. Ay katwan agasam man, narsing ti kurso di buridak na. Diyay pa'y bagyo ti pagad-adalan na. Diyay inauna, engineering mat, ijay Manila. Ay, naisumot lagayam Dakkel at talaga ti kasapulan na akwarta para kadagiti anak na. Apay nagawid ka pa ilaang Melchior. Mabalin kumat nga ipaw itjay kwarta masapol mo anak ko. Ninanang met, kailiw ka ngamin. Iso ang nagawidak. Iso pa'y di pamasahe, manak ko. Amumat akaipaw-paw it ko ti allowance ni Ethel. Nasken nga agtipid ka, tani, ado ti paggasgastusak ita. Saan ka amadanagan, nanang? Tauray no ado ti gastos mo. Sigurado ang makagraduar kami kini Ethel. Amin nga arapaap mo kada kami. Kat matungpal. Amukmat kit di dayta, anak ko. Kat apaman ang makatrabaho kami. Kat ag-retire kanton. Da kamin tumatan ti makaamukan kananang. Saan da ka abaybayan? Da kamin ton ti makaamu ang mga iwan kan ka, nanang. Ma'am Brenda, umay ka, aglugan kan. Papanam ka di aya. Agawid akmeten Umay kan ta itulod kay Balayo. Ay na, nairuam ako na magmag na. Bay anak lata ka di amagmag na. Alakid din ma'am, aglugan kan. Idagas kay Balayo. Alan ma'am, umay kan ta ni, agarbisen. Ay iwan, agarbismat nga agpaison. O sige, aglugan ak nga rutan. Minalamamagmag na tapno makatipitak iti pamasahe. Ay na, narigat ti kas na ma'am. Numuna kat nagado ti awit mo a libro. Ken adapay awit mo a laptop. Talaga akastoy ti biyag tinaganak ngagpapaadal. Naanos ka unay ma'am? Kayat ko ngamin makalpas dagiti anak ko iti panagadalda. Ay nga ma'am, saan mo kumatagidaksen? May pagkaklaang da ito Saan mo kumabaybay ang tabagim? Amangan mat no agsakit ka iti day tangar aramidam. Ay na, imbaglakit din taadda kayo at teachers akakaduak amangan advice kanya. Wen amam, tasikamat ngamin ti mentor mi idi. Wen, nagbiit ti panawanan niya. Estudyante kayo idi. Ita, agkakadwa tayon amang isursuro. Wen nga rod ma'am. Agretire akton. Da kayon tumatan ti sumublat kanya. Wen ma'am, kat nakapaadal kan tumatan. Awan ton di sabaling aramidam. No di ragsakam tulayangan, di pa nagbiag mo. Sapay la kumatan puro trabaho tar aramidag. Diyak pa yan makagatang iti baro abado. Absent mat ni Ma'am Brenda. Ha? Taapay ka no? Not feeling well mat ti imbaga na kin ni Ma'am Principal. Ay, na-stress siguron. Gapo iti kinaado ti aramidan na. No awan pa inton bigat, mapantabisitaan ije balayda. O sige, mapanta. Sapay ti ammo kat awan kadkadwa na ije balayda. Kaasimat nagmaymaysa. Imbag temay kayo. Talaga nga kakapsutak. Diyak makabangon nga agluto iti kana. Sige ma'am, ilutuan da kapayla ang iti kanam. Kabayatan nga adda kami dito'y balayo. Uwan ma'am, nasapa kami ngamin anagawid. Iso adimbagas kami dito'y balayo. Diyak mo takla at matlatan aking mapsutak. Kasano ngamin ma'am, kurang titurog yo. Uwan ma'am, kat masapol mo't ngamin nga aginana kayo Kayat mo ama pagturpos dagiti anak mo. Ngam kasano maaramid mo dayta, numabaybay amet tabagim. Nanang, agi pa it ka iti kwarta. Awanin ti allowance ko. Ay, kasano kat kagap-gapok mat iti sakit anak ko. Ni, alangan mo't nga awan kwarta. Wan, agi pa itak iti kwartam. Madamdam ako man tatalagang awan kwarta. Awan mati maibaon ko nga rood anak ko.
Makaamu kayo ananang. Basta gipawit kayo. O sige, ikarigatak ti rumuar. Oray nakapsutak pa'y laang. Nanang, kita dagiti grades ko. Nagngangato dan, anak ko. Kunakmatkan ka, nanang. Saan asayang dagiti bannog mo kanyak? Tagad adalak anasayaat. Huwan anak ko, mamati akon ken ka. Kanamom, nanang. Sa anak pa ilangan nakagraduar. Ngam adun dagiti kumpanya amayat amangala kanyak. Paggiin nagawan da ko, nanang. Ay na, nagsaya atin no kasta anak ko. Tapno saan kan amarigatan ngagbirok iti trabahom. Wan kayam, nanang. Anya ka diti kayat mo. Isagutan ka. Uray anya. Basta addan trabaho. Sikaban kit di, anak ko. Amukon. Ipatarimaan ko dito balay para kan kananang. Siyakto pa yung timang plano. Anya ti kayat mo, nanang? Jay adda swimming pool na? Oray simple lang abalay. Mayaten, anak ko. Basta nasaya at ipagbanagan yung agkapsat, naragsak akon. Kunak man nagturpusin di inhinyero nga anak ni Ma'am Brenda. Apay nga itak, sobra pa'y laang ti panagtrabaho na. Tila ilaklako na. Saan pa'y ang naggraduar di nursing na? Kasta ka di? Ngam dandani ka nun. Ti kunak agad tulungan di inauna nga anak na. Hindi kasta. Maksayan mo't dagiti bakbaklayen na. Ay, jakman amo. Addan sa kano ngamin girlfriend na nga iso tigas-gastusan na. Ay sus, day takit tirigat na ita. Iso ani Ma'am Brenda, permilatta ti sakripisyo na. Manong, sikaman matimangtad iti pag-board exam ko. Ni, apaya dumawat ka kanyak? Dumawat ka akin ni nanang? Kunana si ka ti pagdawatak. Awan kwartak. Ni, agungot ka pa'y. Amumot nga gururnong kami ti girlfriend ko. Para iti panagkalay sa ami. Una ampay mo ti girlfriend mo. Apay, uray si ka. Katadamot boyfriend mo. Kunam idi ano makagraduar ka. Sikan timang pa-eskwela kanya. Tapno makainanamot ni nanang. Ngumanya nga ita. Pulos mo't asaan nak akayat atulungan. Ala, siya kung timangtad iti kwartam apag board exam mo. Di mawatakin ni Manong. Ngam ko na namat nga awan ka no ti maitad na. Rumbang kumamot at tulungan na ka. Sabali mo't titultulungan na nanang. Namnamaak mo't at tulungan na ka. Tapno malagan anak kumamot. Tani, aging gaita, agbaybayad akpay laeng kadagiti utang ko. Anya ngay tirik nam ita, Ma'am Brenda. Ta nag-retire kan. Naragsak ka, nga mamimiss ko ti agisuro. Matuloy matlaangan ti arapaap mo nga agtor. Tsaka mo, nada plano dagiti anak ko amang itor kanya. Apay kit din asaan. Nagadu ti rigat mo kadakwada. Ni Melchor, dakkel ngagpayso ti sweldo na. Ngamjak man mo no pangigasgastusan na iti kwarta na. Kasta ka di, Ma'am. Ni mo't Ethel, nagbalin mo'ten a nurse. Ngam no jak awagan, ay na, di na kun malakip. Unay matan. Isugang may sa aklat ta ije balay mi. Kat ita ta-retire na kon, agtara ka naklangan iti dingwan, kan agmula ak ije paraangan ije balay. Anyamot ti kastoy. Nagadwa trabaho nga isamsambot ko. Ring-aring pailaang matay ito cellphone ko. Kaya man, sungbatak man laangan. Hello? Wen? Siyak ti inauna nga anak ni Maestra Brenda. Apay ka ti? Ha? Na-stroke ni nanang ko? Sige. Sa dinong ospital, tayan na.
Saan mo ko maapagtalikodan ti responsibilidad mo kin ni Nanang? Saan matkat? Kunaklaan kan ka, asikapay lang ti mga sikaso kin ni Nanang, taado ti trabaho. Agpadatang adun ti trabaho na ita? Sikapay mat aners ti kasta. Katsi ka kuma, tadakdakkel ti sweldo ngam iti siya. Saan ta napagsaritaan ti sweldo? Tawan ti sabali amang nga sikaso kin ni Nanang, no saan adatang agkapsat. Ay naatake gayam ni Ma'am Brenda. Anya? Kaasimat. Pasaray panawan kanumot dagiti anak na ijabalayda. Kayat mo asawin? Awan ka duwana? Adda kanu kaaruban amang pakpakan kan kuana. Ay nakakaasimat. Unay mo tikastan. Kalpasan apagadalin na dagiti anak na. Isupay laeng met ti binaybay anda. Talaga akaasi. Ginasgastusan na ida. Nagadutiot utang nagapu kadakwada. Itatanakalpasdan. Kat masakit pa iti inada. Binaybay andalatan. Marikatanak abumangon. Nagado a reklamom. Kasano ang marigatan ka? Kat day tamot laagid idat aramidam. Kunakkan ka bumangon ka, taagwat-wat ka. Sadot kan tumat ngamin. Kabailak nga aramidan. Nuadam ang katwa kanyak nga agwat-wat. Hay, jak masango. Jak masango, tadda trabaho kunakmanan. Di ka makaawat. Unay matan ti kastoy. Apay agsangit ka ngay. Ad-adang agsakit ka no kasta. Panpanawan dakmat ngamin. Nagmaymay sa aklang dito'y balay. Saan ka talaga ang makaawat? Ulitak manen nga ibaga. Sa anak ang mabalin nga agtalinaid dito'y balay. Tadda trabahok. Nalawag ka di? Awan sapayan ti agas ko. Gumatang akto no agawid ak. Ayan na nga, yung pensyon mo. Pagpa-therapy ko maday tiyan ako. Jay kwartam ti igatang mo iti agas mo. An-anuam day jay kwartam na di mo gastusan. Agur orno ngakmat para iti masakbayak. Ethel, agsarita taman. Anya ti pagsaritaan tamanong. Panagkunak. Saan arumbang dagiti aramidan takin ni Nanang? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Malagip mo ka di dagiti sakripisyo ni Nanang. Idi agad adal tapay laang. Ano? Nagkariak ken ko na Ethel. Nga apaman ang makagraduarak. Siyak ti mangyaon ken ko na iti kinarigat. Ano? Wen Ethel, kat karaman ka iti dayta. Kat sapay la kumaading ko. Tagbalbaliwtan. Subadanta dagiti adu arigrigat ni Nanang. Data ti rumbeng amangaywan ken kuana. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.